Tun chu ma hiang class 12 Commerce subject Business Studies chapter 2 Principles of Management ti kan zir ho do na chapter 1 akhan management chung chang kan zir zo to a management chu enge ani apoi mo ne ta kan zira management chu abul pui bera chuan goal oriented tum nei ani ti kan zira chung goal objective te chu sum don na lo hlot hin theina turte an ni a internal production ti punte profit tamzok tho chwate na thok tu te nena in lei chen na thazok nei te thil tam tak objective a hianin e ani theya chu objective te chu alo hlot lin theinan in kai shwai na tha sum don na hian amamo a chu in kai shwai na chu voi tu na kan zir tu principles of management kan ti hi anita ni principles chu guidelines chet dan dik thil ti dan tha ti in au samzong in sei ta mai langin chung principles te chu heta ka jang hianin fundamental truth thudik omsa ni in cause and effect relationship om tir ani thil engamo principles a chuan thil kan om tir ta a internal motivation ti te lo ni ta a chu cause ani ta a effect a chu motivation effect a chu na thot tha a chan chu na thok tu te kha phur ta ka thok tu ra e motivate an ni wang ani ta ni principle of management hi sumdon na hlotlin taka engkol ani theinan e apui mo ema tun hana point ang hianin han sei me don tailang point panga kan sei do na blackboard a hianin e ainziaga masaber hi providing managers with useful insights into reality te ani a managers te sumdon na konga har sat na emo boina lo om thei ang chi kha e alo mu lok tir ani principles of management han chung te chu engtin nge kan sut kyang ang ti in ngei to na an lo seng lok theya chu principles of management tangkai na pakhat na ni ta a apani na hi optimum utilization of resources and effective administration ti na ni a ti ani a sumdon na chuan resources rang mishing an thok tu turte khol te manrua te chak te sumle pai te atha thei ang ber a hlok thei ang bera pairal omlova manangaya chumi ati theina kong chu principles of management azir chana azome hi anitani pathum na hi directing the areas of training ti ani a sumdon na boruak business environment hi in thakwal rangani awangin managers te po anin toy thar rengangaya chung managers ten training an mamo na lai chu principles of management hianin aron tar lang thin ani principles of management an han zir chiang ta chuan chiang takin khoya nge training an mamo na lai kha aron om thei phani palina hi scientific decision ti ni a sumdon na hianin an malak zel na dan tura hian thuthuk na decision making thale dik mei ba ka ahun taka chet angai thina hemi konga hian principles of management hi apoi mo mani scientific decision ti hianin rin thu a thutluk na siam ani lawa science ani angeya adik the ang ber fin fe ani nuwa decision hi siam ani wangin ra hana poi mo mani apanga ni hi achieving social objectives ti ani a class 11 a khanin kan zirlai te han ngai to chuak le teilangin business cannot operate in isolation business tu amaina om theilo society a om nge angai ni ti te kan ziratin social responsibilities khotlanga mo phurna ani te kan zirani heng tel lo hianin sumdon hi a hlotling theilowa principles of management po hianin heng social objectives a hi angai pui mo mema a point a po omani chumi ni wang chuanin principles of management hianin social objectives khotlanga an mo phurna an hlen chhuan ko nga na satakin atan puyani principles of management duang chuak tu te hi kan zirlai bo hian mi pahni an oma Henry Fayol the father of administration management F.W. Taylor father of scientific management te an nia principles le techniques an
siam chu atahik tu huna hiang kan zir ho do na an chanchin hi textbook a inzia ka kha khanang manin ngun te bin in lo ngai thanga ama cha zo kha chuanin FIRE's principles of management kan lo enanga father of administrative management ani kan te to kha a principles masaber hi division of work ti ania na hlom kha enge mozata an then sama chung na te chu mithiamin an thoka specialization kha om thei pa ta ni the right person at the right job ti ani ta ni an na an then sama kha mithiam zel an tho ti ra bang khanin specialization om thei kha ni a specialization kan ti chuanin expert an thiam ten an thok ti na kha ani ta ni pani na hi parity of authority and responsibility ani a thu nei na le mo phurna hei akal kop nge tur fire hian ati a managers te hianin authority chau an nei a responsibility an nei lo chuanin an na anin thla da theya ale lama thu nei na nei mang lo chuan authority tel lo chuan na an thok thei box si lo mo phurna an nei ringot khan zia lo ani chuwang chuan thu nei na le mo phurna hi akal kop nge tur ani ati ani pathum na hi discipline ani a thu oi takin dik takin na tho tur ani a instruction order an mo ang te a khatyang anga na an tho kha anga yani palina hi unity of command ani a unity of command a chuan na thok tu in ho tu pakhat ne na tangin thupek adong tur ani na thok tu in ho tu pakhat ai tam pahni ema pathum pali thleng po a an hne na tanga thupek na tho dan tur adon chuanin ama kha adong da pha theya chhuan lam te po siam pha theya tin atam po khan tu thu ber nge oi don ti kha chiang lo ni chuwang chuan unity of command hi apoi mo em ani number 5 unity of direction ti ani a na zong chuan business objective lam kha a hoi vek tur ani a chan chu an tum ber kha business objective ti hlotlin ani wang khanin na hlom khat zela hi ho tu pakhatin a ho tur ate ani a chan chu na hlom khat kha a khanin ho tu eng mo za tanom chuanin thu ai nang lo the chuwang chuanin na hlom khata kha ho tu pakhatin a ho zel don ti na ni paruk na hi subordination of individual interest to general interest ti ani a mani ta na an mani mi mal hlok nga turte da bovin an zawaya hlok nga tur kha an da poimo zok zel turani personal interest da bovin an vaya interest an vai ta na thazok tur kha an da poimo zok turani pasari na hi fair remuneration to employees ti ani a na thok tu te dik tak le fel fai takin an hlo phu tok hlo kha pek turani an lung oi lo chuanin employees te hianin na tho that har sa ni chuwang chuanin an phu tok hlo an lung oi na an pek nge ya employees te an lung oi rualin employer a chhor tu po kha alung oi ve tho anga yani number 8 centralization and decentralization centralization hi chu mitlem te in thu nei na an nei na ania levels of management kha kan zir to a level of management a khanin top level te middle level te low level te kan zira centralization a chuanin top level a thu nei na a om khanin thu nei na om kha ani ta ni tin decentralization a hi chuanin top level te middle level te lower level zong khami zong a khanin thu nei na semdar ani ve ta thung ani file hianin centralization le decentralization hi a kop nge tur atiani centralization rungat om chuan a thalawa decentralization rungat om pona thalawa a kop nge tur atiani pakwana hi scalar chain ania chain of command ti te ponan sei thina thu nei na asang ber atanga aniam ber thlenga a in khai de dan ani a chumin zul zui chuanin information te po akal thin ani number 10 order order a hi chuan engkimin hun bik ani tur ani a na tok tu te po in thut na bik ema om na bik emo an nei anga ya tin khol te
man ruate po khanin mun big an nei turani thil man ruate po khoya mo lo store te po lo da khol te po ngai thea khanga khanin I omna mun big angaya an man zo to nuwa thil dang an ron da je la kharem lo ni chuwang chan order hi apui mo em ani number 11 equity kan ti chuanin equality in hluklan na ti na ni a mishing hi sakhwana wangte mo kan vun rong awangte kan nam awangte hianin lo in mu sit pal hi thil om ve the ani hi na tho na huna po alo om ve thina niang file hianin equity hi aron ngai poi mo ma khanga wang khanin in en big na emo in en leuna in hu sitna om turan lo hlei big nei lo tur ti na ani sompani na hianin stability of tenure of personality ani mean na anei ta na kha nakin loka an ban me tur ni anga angai chuanin ama khan nge na om lo ani chuwang chan na thok tu te hi an nai nge tak pe kan ngai ani sense of belongingness anei tu ni na thin lung an put don chuanin hemi stability of tenure of personal hi an nei ngai hemi hi an nei chuanin manitangin nan thoka kha business organization tan chuanin apoi mo ani chuan pathum na hi initiative ti ani na thok tu te hi rorel tu an ni lawa an rorel anga na thok tu te an ni an rorel anga na an thok khanin chu thazo ka nga ti khan ngai dan te po an lo nei ve thina ni chu te ti chu tha nga ti te khan lo nei khanga khan an thu le hla ngai sak tur ani ngai thak satlia me ni lovin an ngai dan kha a tha ani phei chuanin man nge ngei tur ani kha file hian angai pui mo ani chuan atopera hen esprit de corps ti ni a spirit of cooperation ti na ani meya tho ho na bo ruak tha hi om nge tur ani workers housing workers ho inkara po tho ho na tha mangaya department sang inkara te tin management le workers labor inkara phei hi chuanin tho ho na hemi spirit of cooperation kan ti hi thatak mangai ni khak som pali te kha principles of management filing na aron advocate te chuan ni tuna chuan F.W. Taylor Frederick Winslow Taylor father of scientific management ina principles advocate te kan lo zir vele tonga principles F.W. Taylor chanchin hi file lang tho khanina textbook khana chanchin in sia kain lo chiar le menga chala principles and halte pakhat na hi science not the rule of thumb ti ani rule of thumb kan ti chuanin rin thuwa thil ti alo dik tok lo ani chuan kung dang zonzel ti kha ani hi a ho taka chan chu alo dik lova thil dang kong dang zon le ngai ta khanin sum le pai te hun te material te an khoral thin ani chu F Taylor hian adu lo ani engkim ruam man na fel tak om lo ka na tho tur ani scientific takin ati ani number 2 hi harmony in group harmony not discord ti te pon an soya na thok tu te le thu nei tu te inkara in rem na boruak thatak om tur ani management le employees te inkara na thona boruak tha om do chuanin sumdon na in objectives te kha achieve thei don lo chu harmony in group hi apoi mo ani cha pathum na hi cooperation not individualism te ni individualism kan ti chu kan share mani tang ma hai mani in ngai to na kha ani kha om tur ni lo cooperation tho ho na midang ta na thatur po ngai to mani ta na thatur po ngai to kha om ngei tur atiani na thok tu te le thu nei tu te inkara hianin khatek ang cooperation kha om tur ani entirnan management in lo thatak apek chuan na thak tu te point phur takin na thatakin an thok thei don ani palina hi development of workers to their greatest efficiency and prosperity ti ni workers na thok hawen an na an som tirin training an pechin ani tiang khan na an na tur khathiam takin an han thok tana mase kha management in adu tok mai tur ani lova
development of workers to their greatest efficiency atia an mani workers hawin an mani an thiamna an nei ti po an hriat lo khang zong zong te po kha management hian ati chhuah sak tur ani tiang chuanin an thiamna ati punganga chu mai baka chuanin na sang jok te an lo thok thei anga hlo tam jok te an lo hlo anga atin an khosak te po alo nuam chhodon ani te kha FW Taylor hianin angai poim mani khang ho kha Taylor's principles of scientific management te ania techniques of scientific management hi kan enanga scientific management hi entinge an ti chwa dan tur enge an technique man tur ti ania point pasari oma ama saber hi functional foremanship ti ania levels of management chapter 1 akhang kan zir to a top level te middle level te low level te anni kha heta functional foremanship ti ani ta foreman hi low level thok tu ania na thok tu te nen direct contact nei an ni awang hian an din hun hi apoi mo mani FW Taylor hian foreman pakhatin workers te an enkol chu a thatok atilo ani achan chu foreman pakhata hianin workers te enkol turing quality a kim vek theilo atiani chuwang chuanin mi pariat thiamna bik nei anma workers enkol tura thiamna bik nei kong sang sanga mi angkha khang te khan enkol se ti in asoya chuanin planning department le production department a then ta a foreman pariat atnoya mi ang hianin siam ta ni planning department no hian pali production department noya hian pali anam don ani planning department noya chuanin root clerk masaber chuan root clerk ani hianin production kalmang production method kha a enkol tur ani a panina chuanin instruction card clerk an omlea ani hian worker te na tho dan tur an lo rel don ani a rel tu an lo ni don ani tena pathumna chuan time and cost clerk ani a na tho dan tur timetable siamin khami an timetable siamang khanin na an thokem ti kha an lo enjoy don ani pali na chu shop disciplinarian ti ania na tho na hmuna discipline ken ko tu te anni khang ho kha planning department noi ani a production department noi hian pali om le a pakhat na chu gang boss ani a heng ho hi blackboard a hian ka ziak lang lawa in textbook a khana in ziak vek thawa in lo en menga gang boss chuanin workers te machine te manwa chi sang te kha arrangement alo siamangai ani an nan thon tur huna te alo da felanga achang chuanin workers te kha an thon hun son te lo ngai mei the machine te po an lo da son theya manwa te po kha hun sang de alo om the ni khang vel arrangement lo siam tu rakha ani ta ni speed boss timetable an siamangin na akalem akal lo ni chuanin ro man na thar siamangayim tia siamangai ni chuan siam tu ran ni a pathumna chuan repair boss ani a mingang hianin khol te acha alo chetheya man ro te po kha alo chetheya ni khang te lo siam tha lo enkol tu lo maintain tu ran ni ta ni chuan pali na hi inspector hei ro man lok na angin na tho ani empty kha an lo en dik don ani an na hi apoi mo a heng mi pariat te na tho turang hi mi pakhatin an nei thei lo awangin functional foremanship ti in FW Taylor hian hemi technique hi asem chhuak ani tena pani ne standardization and simplification of work ti ani a business organization in an objective te ti hlotlin theina an ti hlotlin theina chu engkim mei lo rom man lok na hi ani ti in FW Taylor hian asoi ani scientific management ani a scientific ani chuanin rin thu thil ti kha arim lo ani man ruate kholte nakal pui dan tur a method te le na thok tu te po pot chap lovin a thok tu rakha ngai to lok vek tur ani atiani raw material ang te po khalo ngai to lok tur ani a until sem chwareng reng a khanin standard om tur ani adot le hi method study ti ani a na tho kalphung thazok lo thlir lok na ani hi automobile
company te hian an hmang tangkai hle mea enting an na thaw dan kal phung thazo ko omem kan ti dan panga hi tha em enge ai thazo ko om them ti lo lo ngai to na kha nia tin a pali pahan pakhat kalo zia thei ngila motion study tan kan ziak le meng method study hianin motion study ti omno na hi pali na ni nga pali number kha kal thamei selangin motion study a chuan na thok tu te workers hawin na an han thoka an chet dan kha an lo enani an chet dan a khanin tul lo lai te po kha alo om thei ni chung te chu mu chua ti bo ani ta ni entinan raw materials te kha an da na lo la de hlek mai thea khami bale tura avakala te khan hun tam tak a khoral thei ani khatyang ang lo zir na kha ani ta ni raw materials te ran hung hnaianga ara media chuan ani thei ta ni chuan adot le kha time study ani a na hlom pakhat tho zo nan hun engtiaring an do ti she na khan workers pakhat kha na an han tho tira engtiaring hun man kha an han chin che a khami mang khan na thok tu te na tho hun rei tur te kha an lo ro man nan lo siam lo ka an hlo tur te po khami mang khanin an chut chuak thin ani chuan adot le hi fatigue study ti ani a workers te hianin chol lova na an tho char chuanin an lo chawin an hna te po khanin alo tuar pha thei ani chuwang chuan workers pakhat kha na an han tho tira chaw lovin engtiaring a tho thei a chaw hnuah khanin khami hnuah kha minute engza nge chol selangin thathakin a hna a chhun zom le theiang ti te kha an chin che chumi zul zui chuanin workers song te kha na thok turin an na tho dan tur kha an siam sakatin an chol hadam hun tur te po kha an siam sakani chuna lunch break an nei mai ba ka khanin an nakar laka khanin minute engemaw zat dakar chan ve te po ni mai thei khatyang kha chol hadam hun an siam sak tur ani ate ani FW Taylor hian adot le hi pasari na hi differential piece rate system ani a hi na thok tu te motivate na chop phur na thatak mai ani a an na tho chwa tam dan zirin hlo pe kan hi atlang puin nganang factory ate man arem chang big anga entirnan te fung standard khan han siam ta a na thok tu in unit som ni chin a siam chuanin unit tina cheng za hlonga unit som ni aya tam a siam chuan unit tina cheng za som nga a hlo ang ti in hlo kha an chuten hi motivation thatakani tin atopera chuanin mental revolution ti ania mental revolution hi apoimo emema management le workers ten an nei ve turani Taylor hian ati ni management chan na thok tu te ham thatna tur angai to sakanga na thok tu te po in an na terin om takin a that thei ang bara thok turin an ngai to turani management le workers in kara in shet thiam ton na borak om turani a anin ngai sak ton turani te kha FW Taylor hianin angai poimo ani tikanin principles of management kan zir zawa chapter 2 chang khati chang khan dona uluk te vin in lo zir chhun zam zel don nia